Ai hea te whakatairanga me te whakau I te reo Māori e tauwana I te ao pāpāho rongorau. I rewa I Whakaata Māori I te ture reo Māori, nā reira he hae papatōna e tutuki ai nā whaina te kāwanatanga mo te reo. E kōrero a tūmamau harawira ki etahi o nā pū kōrero reo Māori mo te tūranga o te reo ki te ao pāpāho. He kakaro, ka mamau, ka pupuia. Whiua te reo ki te ao. Ki ngā iwi, katoa. He nui nā āhuatanga kei Aotearoa nei e pānei ki tō tātou reo e whakamiha anau. Ka mutu ko te whakahautanga o te ingoa nei tētahi. Ko te whakamāoritanga o te Lion King ka putahi ako ake nei. Nō reira kia au nei e whanaki ana te reo, e huri ana te ao. Ahakoa ko te kauma waru tau rawa. Kia au nei he mea whakahirahira tunu rā tēnei. I te tau 2004, I whānau mai a Whakaata Māori, I runga I ngā whakahau a ngā kai whakapūmau, I te reo. He waka e kena mai nei tātou e ngā tai o te moana. Nā me pakanga nei ngā whitu te kau, I tāti nei te whakaoratanga mai o te reo. I waimari ai ko tōku nei reanga, me ngā reanga kei raro iho I ā. Kua roa nei tātou e ki ana. Mēnā ki te titiro tātou ki te reo nuaihu. Kāre he kāinga mo te reo. Ka hua ua te whakairi wā tātou kupu, hei kōrero mo a tātou tamariki. He oi ahakoa te pakari haere o te ao pāpāho Māori, ahurangi tonu ana te noho o te reo Māori, I roto I taua mahi. One of the areas that we're funding it with the new strategy is Māori broadcasting in English. If we have to go down that track, then we will. Because I say a 1 hour story about Ray Kura Morgan and her whānau in English is much more important than a 1 hour documentary in the reo about Donald Duck. Nō reira I te korenga o tō tātou minita I konei, kia tīmata ake ki te kōrero tika. Te pikinga o ngā huatanga ki tō tātou reo rangatira huri noa I Aotearoa. Me whakaatu I te Māori katoa, te reo, te tikana, te ao, watātou, whakāturana, atāhua, kāre ki te wahuatu te ao Māori. Kua mai e te tapito. Huri te ao, huri te tikanga. Hei tā tere, he mea nui kia whai tonu tātou I ngā rākau a te Pākehā. Hei oranga mo te reo. Kia whai tonu tātou I te huringa o te ao. Ko te tani whanui kei tēnei ao, ko te hangarau. Haere nei he rā, ka tipu mai anō tēnei mea te hangarau. Nō reira koe rānake pēr taku kōrakia ki a Whakaata Māori, kia maura I te huringa o te ao, koe rā pēr. Hei tāna haere nei he whakatupuranga, ka noho mai ko te reo, hei pautoko manawa ki te whare, o Whakaata Māori. Tumo Mao Harawira, te Ao Mārama.